бинандагони азиз, барномаи ҷашнии субҳи Точикистон идома дорад ва ин лаҳза фурсати он расидааст, ки суҳбати ҳамкорон Юсуф Ғанизодаро бо як нафар ҷавони фаъол манзури шумо гардонем. марҳамат. ташаккур. воқеан ҳам ҷавонон ҳамчун як қишри ояндасоз, ҳамчун як қишри созанда имрӯз дар таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ ва дар пешрафти Тоҷикистони азиз саҳми арзанда мегузоранд. хусусан дар соҳаи фарҳанг имрӯз ҷавонони тоҷик ба дастовардҳои бесобиқа ноил гарда истодаанд. Дар озмуну фестивалҳои сатҳи ҷаҳонӣ иштирок намуда бо маҳорату истеъдоди баланди худ Тоҷикистони азизро дар сатҳи ҷаҳонӣ боз ҳам муаррифӣ менамоянд. Ва бинандаҳои азиз, ин лаҳза ҳамсӯҳбати мо ҳастанд ғолиби озмуни телевизионии Парвин, ҳамзамон корманди ҷавони қасри фарҳанги ноҳияи Данғара Меҳрангез Тағоева. шуморо сараввал ба барнома хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд. озмуни телевизионии Парвин яке аз барномаҳои фарҳангӣ ба ҳисоб меравад, ки истеъдодҳои ҷавон дар ин озмун метавонанд маҳорату истеъдоди сарояндагӣ, навозандагӣ, умуман истеъдодҳои худро муаррифӣ кунанд. мехостем дар ибтидои суҳбат роҷеъ ба ҷараёни баргузории ин озмун андешаи шуморо бифаҳмем. дар даври аввали озмун кадом сурудро пешниҳод кардед? умуман ҷараёни баргузории озмун аз нигоҳи шумо чӣ гуна буд? озмуни Парвин як озмуне аст, ки бисёр наврасону кӯдаконро бисёртар ба санъату мусиқӣ ҷалб менамояд ва ман аз кӯдакӣ ки шавқ доштам ба ҳамин хел озмунҳое ки дар сатҳи ҷумҳуриявӣ мегузаранд, ман бисёртар аз шавқу рағбати зиёд ба озмуни Парвин рафтам ва дар он ҷо устодони ман бисёр маро ҳам дастгирӣ намуданд ва аз даври якум ки ман дар он ҷо иштирок намудам, суруди Точикистонро аз Саидқул Билолов иҷро намудам ва хушбахтона ба даври дуюм рухсат ёфтам ва дар даври дуюм бошад суруди Шаҳрхолиро сароидам ва аз ин давршам гузаштам ва дар даври сеюм ҳам низ як суруди Наргис Бандишоеваро, ки бо номи ҷони ман хеле машҳур аст, сароидам ва ғолиб гаштам. рақобат байни дигар иштирокчиён чӣ гуна буд? мушкил набуд барои шумо? албатта рақобат бисёр ҳам ҷиддӣ буд ва ман бисёртар машқу тамринҳо гузарондам ва аз даврҳои ки гузашта буданд аз онҳо ғолиб баромадам ва бо маҳорати худ ғолиб шудам. хуб, ин лаҳза имкон доред ки порчае аз сурудҳои пешниҳод намудаи худро манзури бинандагони телевизиони Тоҷикистон гардонед? албатта. марҳамат. ватан сафои гулшани муроди мо, умедгоҳи сулҳу иттиҳоди мо, умеди тузи насли бо саодат аст, умеди тузи насли бо саодат аст, саодати ту бошад аз саводи мо, саодати ту бошад аз саводи мо. биҳишти мо туи биҳишти мо ватан, саодат аз сарнавишти мо ватан. биҳишти мо туи биҳишти мо ватан, саодат аз сарнавишти мо ватан. аҳсан. воқеан ҳам мисраҳои баланде буд, саршор аз муҳаббати ватан ва боиси ифтихор аст ва бемуҳобо гуфтан мумкин аст, ки самараи неки истиқлолу озодӣ аст, ки имрӯз ҷавонони саодатманди тоҷик ҳамеша ҳарфи шукрона ба лаб доранд ва аз муҳаббати ватан, аз муҳаббати меҳан сурудҳои бисёр ҳам зебое замзама мекунанд. чун соли сеюм аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саросари мамлакат озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман баргузор мегардад ва мехостем бидонем, ки шумо нияти иштирок кардан дар ин озмунро надоред? албатта ман имсол мехоҳам дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон, ватани азизи ман иштирок намоям
و بسیار هم مشق و تمرین ها کرده ایستادم و میخواهم که غالبی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من گردم. برای اشتراک در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من امروزها روی کدام ترانه کار میکنید؟ با سرود ستاره من بسیار مشق و تمرین ها گذرانده ایستادم و میخواهم در آزمون با یک تیاری جدی روم. شما چون در قصر فرهنگ ناحیه دنقره فعالیت میکنید، فکر میکنم آمادگی را با استادان در این قصر میگذرانید. شرایط ها چگونه است در قصر فرهنگ؟ در قصر فرهنگ ناحیه دنقره بسیار شرایط های خوب مهیا کرده شده است برای ما نورستان و جوانان و بسیار هم امروز ها جوانانی هستند که در میل و رغبت با صنعت و موسیقی دارند، اما پدر و مادران آنها ضدیت میکنند و من بسیار میخواهم که در همه که جوانانی که در رشد صنعت و موسیقی کوشش میکنند، من میخواهم همه آنها با صنعت و موسیقی رو آرند. تشکر زیاد. در آینده به شما برار میخواهیم و تمنا میکنیم که در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من نیست، چون آزمون تلویزیونی پروین غالبیت را به دست دارید. این لحظه امکان دارد که بهر تبریک جوانان تاجیکستان دستاویزی را پیشنهاد بینندگان کرده باشید. البته من با سرود مقدس نبی و نوری من میخواهم که جوانان را تبریک بگم. تشکر زیاد. مرحمت. صحنه از شماست. بیننده های عزیز، یادآور میشویم که همصحبت ما بودند مهرانگیز تقوی و غالب آزمون تلویزیونی پروین، همزمان کارمند جوان قصر فرهنگ ناحیه دنقره. ترانه را در اجرای مهرانگیز تقوی و با هم میشنویم و بعدا برنامه جشنی صبح تاجیکستان بخشیده به روز جوانان تاجیکستان ادامه می‌یابد. ای یاری من